Korom Gajwango kiny makawuono chenro mar poko pogoria ne akelo ni achiel kachiel kantiere gwenge gi mag Kilimani, Bure, Nairobi. Kineno ng'eya antiere kar jot mano mong'ere kaka Kuona Art Center. Wabro bedo kwarango pok mopogore opogore ka mokwongo abro bedo karomo gi jala ma bende bro bedo ka nyisa matut kotenre kod Kuona Art Center. Bang'e abro romo kod nyadendi mong'ere kaka Achieng'. Nyadendi ma bende osebedo ka goro kendo buko chakre higa mar 2020. Arwakni bed kodwa machiegni e chenro makama nyaka giko mitayo kod an Sharon Ong'ao machiegni. Machiegni. Ma iluongo ni Kuona Artist Collective. Kae en collective mar artist karibu 28. But kila ng'ato nigi space mare. Time gimoro amora. Okong'on ramna ka pokilero nwaka pokinyiso ramna ni nga in wuod kanye. Iluongo ni Jojo Uma. And wuod Saka Bondo. Kamoro ni Barchando. Wamawa. Yeah. Koro dichi makabuono na nyisi ni Korom Gajwango ne bro kelo gi Kuona to ma Kuona mantiere Kilimani. Samoro nyalo nyiso gi matut kotenre kod Kuona Art Center. Kuona Art Center chon iluongo ni Kuona Trust. Kane po ntiere trust ni pod bedo funded kod Swedish Embassy. But koro trust norumo sani koro en collective. Ma artists ntie karibu 28. But kila ng'ato timo gire e space mare. Yeah. Inyalo nyiso ni artist geti mango dibedi goro, buko. Nitie goro, nitie buko, nitie sculpture. Yeah, nitie jatimo sculpture. In fact, kae mo nitie one like nikech wan kod ng'at motimo Kimathi, search mar Kimathi. Iluongo ni Kevin Oduor. En achiel kuom jok ma nitie Kuona kae. George makoro ka hiye gin jok matimo pok mopogore opogore. Kae gin jok mopok mopogore opogore. To kenda nyithindo mowuok e university be biro timo attachment kae ka sani kata kuom sani mowuok kane wan kod intern karibu 12 mowuok mopogore opogore. Kopogore gi internship samoro nitiere rowera kata mana rawere ma bende dwaro ng'eyo kata mana goro, moko bende dwaro ng'eyo artwork. Bende un thuolo samoro ka gibiro kamar tiegore? Kae oyaw ne ng'ata. Kenti bora nigi talent inyalo biro itimo giri. Oyaw ne ng'ata. In fact wadwaro mana mondo wamed wajiw jok ma tim man gi talent mondo gineza talent margi. Yeah. Ne janyuol samoro mantiere gi nyathine mantiere gi talent. Entiere gi pok kata mna wira ma entiere godo. Adi nyise nang'o kiny makawuono. Nikech nitiere moko kuom jonyuol ma samoro othung'a nyathi kibuk to talanta kata mna pok ma nyathi ntiere godo to ok odewo. Janyuol ni kendo gima nyathino hero. Itim isire mondo nikech ikia gima mane gima kinyalo miyo nyalo miye mogo. Nyalo miye ngima. Koro gino gima nyathino hero. Itemi isire kandi imiye mana mijiwo mondo tim gino e makare. Yeah, nikech ka wanti kod nyithindo moko morono kwa mfano montie moko mano Mkuru kucha. Yudo ka mane gima ni gima nyalo timo. Sani en thuolo mo nyata dhi German, nyalo dhi USA, but inendo jomoko to kawo ni art ok chul. But in real sense art chulo. Kendo nitie joma gidak maber nikech art. Chulo maber. Nikech jomoko to dak maber nikech art, jomoko bende ni kata mna gi pok. Mano mar goro, kata mna timo goro mopogore opogore kata maneno kuonde gi. Samoro kumodhi ogoro emokia. Kuom ranyisi neno kata mna Kuona Art Center ka, chaka gima containers gi orumo te. Koso yudo container ka yote machal nade kata tek machal nade. Dena agirwa nikech omeji thuolo ma ji mondo ji obi. Yeah. Kasdun mano weni host jadek. Ya santi jadeka Tidens Mragori. Nitie nyako monotoka lungo ni Bolimo. Basano se move another side. Koro kaji biro waketo kaji. Ki biro ka ni talent. Wamia space. Inyatimo gimora nyatimo. Jiconnecti kod gallery. Uso giri. Ibo yudo mari matino. Agenda achiel kuom nyako kata nyadendi ma bende biro bedo kamenyo tije na Chieng'a ma bende ni mana bathe ka kalore kod tije. Samoro joju kwachikore kodi ne ni Korom Gajwango jipo mane mademie gi wache mari mogi kapok adiera Chieng' be bedang'. Wach malami mogi ken malami kunga awuo kod yore matindo
en kibeda beda gweng kucha ka giminya timo mabedo de gweng kucha ki ing'iyo mana yore maricho mag madho gik maricho richo kenti ko talent ba kumbuka kuona bitim giminya timo nitiere art center mang'eny nitiere kuona nitiere Mukuru nitiere art center mang'eny nyalo dhi mondo itim giminya timo kibeda metaka imanyo yore maricho richo kata mag kwelo mag madho gik maricho richo ba art center tim giminya timo. Hero kama inya George kenda hero mana kaka ikete ine giminyalo timo kikibeda beda ni bet samoro kintiere gi talent ramna pok mari inyalo timo godo gik mopogore donge aguni ro kama inya nyakwarom ga jwang mono na George achiel kuom jogeko mabende tiyo kuona art center mantiere Kilimani ka waselero nwa matut matimo tendre gi gik matimore kaendi katika mano nitiere achiel kuom nyadendi mabina nyisi ni goro kendo obuko chak radio marade higa mar 2020 nyinge en Achieng en bende hemodhi winjo pok mar goro en bende wane kido mopogore mabende otimo kata kamano abro temo loso kode nikech ok winj dholuo abro loso kode gi dho Oswayo koro wadhi Achieng kik dhi mabor. Nyakorom ga jongi sani asebedo mano mar bilo wach gi nyadendi mung'ere kaka Achieng Owira kata kamano dholuo to kong'eyo maber emomiyo wabro bedo kwa loso gi dho Kiswahili. Achieng, asante sana kuungana nasi, labda unaeleza watazamaji wetu Achieng ni nani? Jina langu ni Achieng Owira. Mimi ni msanii hapa Nairobi. Niko na studio Kuona Artist Collective. Mimi pia ni mtetezi wa haki za wanawake. Achieng, kazi ya kuchora ulianza lini? Nilianza mwaka wa 2020. Nimekuwa nikichora kutoka kitambo, kutoka nikuwe mdogo na penseli, lakini 2020 nilianza kuchora na rangi. Kwa hivyo sasa imekuwa miaka 4 kutoka nianze. Mara nyingi sisi tunaiona kama talanta. Sijui kama ni talanta uliozaliwa nayo ama labda ulijifunza. Ni talanta, lakini ni talanta ambayo usipoikuza haita kupeleka mbali. Nikiona mchoro zako hata zenye ziko hapa nyuma yangu naona mingi za hizi mchoro ni za wanawake. Sijui unaweza tueleza what inspired you ama nini na kuinspire ukichora? Nachora paintings mingi kuhusu wanawake, manake mimi ni mtetezi wa haki za wanawake, hasa wanawake wa Afrika wakikuwa na confidence na go for their dreams, wakitia bidii kwa kazi zao, wakijitunza vizuri kiakili na pia kimaisha. Market ya art hapa Kenya ikoje kama mchoraji? Industry ina support wasanii by siku hizi kuna a lot of events, almost kila weekend kuna event yenye inafanyika ya wasanii ambao wasanii wanakusanyika, wanaona kazi za wenzao, alafu wanapata inspiration. Lakini inataka msanii akuwe na bidii yake mwenyewe, otherwise hautaenda mbali sana. Lazima ukuwe na bidii yako na ukuwe unapenda pia kitu yenye unafanya. Pia mara nyingi mimi huona wachoraji wakipeleka mchoro zao kwenye gallery. Sijui una promote aje hii artwork yako? Mimi nafanya social media. Unaweza nipata kwa social media kama Achieng Owira Studio. Hapo ndio mahali huwa na advertise art yangu sana. Pia hapa kwa studio saa zingine watu wanakuja wananunua kutoka hapa. Na saa zingine pia na participate kwa shows, exhibitions zenye ziko na joint exhibitions na wasanii wengine, na zenye zimeandaliwa na other galleries. Penye tuko inaitwa Kuona Art Gallery. Sijui how did you come to know about this place? Kuna rafiki zangu tulipatana na wao kwa event fulani na nikapata kama wanauza vitu zao, merchandise. Ndo nikawauliza wao wako wana practice wapi, ndo wakanionyesha, wakani invite hapa for an event. Nikakuja
na kutoka hapo ndipo nikaanza kutuma applications zangu, alafu last year February nikaingia. Pia hapa kuona nimeona kuna ma-artist kadha wa kadha, labda unaweza tueleza competition ikoje? Cause nimeona kuna artist na nyinyi most of them wanachora pia. Kwa wasanii hakunanga competition, niwe ufanye kazi yako mzuri, alafu mwenye anapenda kazi yako atanunua. Kama haipendi kuna mwingine itapendeza, lakini sidhani kama kuna competition per se. You can't compete, you can't create competition where there's creativity, you know. Aching apart from kuchora, apart from choro tofauti tofauti, nimeona kuna merchandise kama hapa nyuma yangu, na kuna merchandise tofauti tofauti. Labda kwa wasikilizaji na watazamaji, unaweza waeleza kuhusu hizi merchandise? Sasa hiyo 2020 venye nilianza kupaint, nilijiambia nita make sure nimeanza pia biashara ndogo itanisaidia kutengeneza pesa. Juu watu wanunuangi paintings kila siku, lakini hizi vitu ndogo ndogo ni rahisi mtu kununua. So nikaanza kutengeneza t-shirts, nilikuwa na paint tu na mkono, bags na notebooks. Alafu polepole nikaendelea kuongeza vitu, na sasa imekuwa biashara yenye inasimama peke yake. Sasa niko na treat as a different entity. Niko na notebooks, t-shirts, bags, the Angolo bags, tuko na prints, niko na coasters for kuwekelea kikombe, niko na magnets, na niko na sweaters. Pia umetueleza kuhusu merchandise tofauti tofauti, labda ni bei tu ndio hujatuambia bei yako ikoje? Bei unaweza kuja tu hapa studio, nafanya na prioritize quality kwa kazi zangu zote, so hata ukishika hizi t-shirts, bags, nini, utapata ni very good quality. Pia kuna watu wangeza penda wachore, kwa mfano labda mtu akuna picha labda yake binafsi anataka umchore, cause hapa naona tu kuna faces tofauti. Sijui unaweza chora personalized items sama? Huwa nakubali kuchorea watu vitu, lakini mwaka huu imebidi nikatae kwa sababu najitayarisha kwa show ingine, exhibition ingine itafanyika September. Kwa hivyo hiyo time ya kufanya commissions hakuna bado saizi. Kila kazi iko na advantage na disadvantage. Sijui ni changamoto zipi ambazo umeweza kuona kwenye hii kazi? Changamoto ni watu wanunui paintings kila siku, na kuna dry season, kuna high season, so lazima upende hii kazi ndio ubaki, kwa sababu kuna times zenye pesa haikam as much, because a lot of art, biashara ya art inakwanga, a lot of it inakwanga maintained na tourism, so kama seasons ziko low, sometimes ina affectingi. Alafu challenge ingine tu ni labda kutengeneza enough good work. Umongelelea kuhusu high na low season, so unaweza tuambia highs and lows about this business too? My high, the reason I love, one of the reasons napenda hii kazi ni juu imenipatia nafasi ya kupatana na watu wengi important wenye singewahi patana na wao kama singekuwa kwa hii biashara. Alafu pia sasa my work is right now imeuzwa all over the world, si Kenya peke yake, so nashukuru kwa sababu ya hiyo part. Saa zingine ni overwhelming, labda kwangu mimi personally inaweza kuwa overwhelming kubalance art na business, juu hii business inataka pia attention ndio endelee kugrow. Na enjoy kufanya kazi yangu juu ni kitu yenye hata kama singekuwa nalipwa bado ningefanya. Achim, tukiendelea na hiki kipindi, labda kuna wale watu ambao wangeza penda watrainiwe, labda mtu kuna talanta, labda venye ajiendeleze ndio shida. Sijui kama una train watu? I personally mimi wasi offer classes bado, but every once in a while wanafanyanga live painting experiences zenye zina involve other watu wengine, zina interact na tusaidia kuinteract na watu wengine. Kwa vijana ambao wenye wako na talanta, sijui unaweza waambia piece of advice gani kama mchoraji? Kwa vijana wenye wako na talent, naweza waambia ufuate passion yako juu. I think a lot of kukua msanii na kuanga kutrust your gut.
So kama uko na kitu ndani yako na unajua uko na hiyo gift, endelea kuipractice, endelea kujieka kwa social media platforms ndo watu wakuone. Juu ukinyamaza pia hakuna mtu atawahi kujua, na kama mtu akujui hautawahi succeed as an artist. So lazima uache kuogopa kuonekana ukifanya kitu, unaona. Sasa I would say practice and share your work and accept criticism and continue growing. Acheni tukimaliza, unaweza tuelezea tu wasikilizaji na watazamaji wetu kuhusu painting zako, pia wakumbushe unapatikana wapi kwenye mtandao? Mnaweza nipata kuona Artist Collective kama uko Nairobi, iko sehemu ya Kilimani, ama kama unataka kuona kazi zangu unaweza enda kwa handle yangu ya Instagram ni Achieng Owira Studio, na hapo Instagram bado utapata handle yangu ya duka yenye nauza hizi t-shirts na bags na kila kitu, utaipata shop Achieng Owira. Ndio, karibuni. Achieng, asante sana kwa muda wako, tumethamini. Nejahera mara Mugi TV, manone na Achieng Owira nyadende mabende osebedo ka goro. Winjo kanyo sigande chakre higa mar 2000 kod 20 osebedo kobuko e gwengege mago mag Kilimani, Karjot mong'ere kaka Kuona Art Center. Ge kanyo bende makelo e giko mar chenro makama, namba ne osechiwo kanyakla kod mbui mage kama bende inyalo yude. Warad kendo e chenro machielo mar poko pogore juma mabiro, chenro mitayo kod an Sharon Ongao. Oritur masane.